MZP bultumin for in cancer Ralte Mizoram Public Service Commission MPSC kaltanga nalak chungchanga har sanatok mi engamasatin MPSC siam Chanchinthar athok tu te pisakai turandang District Chanchinthar National Deworming Day man ane Tamil Nadu Assembly chuan for in can state la atan Tamil Thai Vas 2 chu lungrwal takin resolution and pass Jharkhand Public Service Commission JPSC Chairman Louis Lallawmzuali Hyangte to state CID in Civil Services Examination voice on palina nei chungchanga aman Aizol changin Runmawi TV clear tu te chibai ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar ilo clear hawangu MZP bultumin for in cancer Ralte Mizoram Public Service Commission MPSC kaltanga nalak chungchanga har sanatok mi engamasatin MPSC siam Chanchinthar athok tu te pisakai turandanga Police nen inor deu ma se boy na lian zok ero L.Chhakchhuak lo zirlai le chalai ta chuzing dariat vela changin MPSC pisatual apungkhom chanin MPSC ho tu pisakai tum an omawangin police nen inor deu ma se MPSC ho tu te point pisakai chu an tum zui lo wangin boy na lian zok L.Chhakchhuak zui lawa zirlai ta chuan MPSC thok tu te pisakai tur chudan chun som zel an tum thu an soi ne MZP President Dr. Sila Remro at chuan MZP shuai tu ma in MPSC na andil don lo thu soin kay mani ta na bacon dilova kanzerlai puile chalai ta na bacon ni ati tun ma changin technical exam le thil sang sanga MZP shuai tu 10 mizo chalai 10 an chanvo an chan theina tura an lo beito thin thua soi Mizoram Saka na thok lian zongzong la tu MPSC chu siam that ngai ani thu le siam that ngai a om chu rilun thla kan ti thu MZP President chuan soin MPSC za omna le chalai ten MPSC kan rin na tlat niam ta hi appointee in MPSC siam that na tlang chu kota an ni thu soibok Sokar le MPSC in an thil phut ati hlotlin man chuan an no result tur thu MZP President chuan soya an hlotling mai lawani chuan kumin September tha MZP Assembly nei tur po an chul mai tur thu a soibok ane Office ron lu le in tum don ani chuan ron kai ro tu na hian kan lo ta ang chu document lemba Mizoram Civil Service ani titing tu MPSC hi in siam tharose marksheet le certificate pe phorngam lo an lune university to whom it may concern de lekha an riasak sarkar na la tu MPSC in siam tharose document upload kimo mai an ngai pho me ya marksheet le certificate po nei lo la tu an ni di hin tharose adang kan soi zel do nem an zom na humim turin the pato pin ma kan la voi duai lo MZP ten kan meeting puito in siam thattu mai chuan mi pui ma mani mai phi tumin press release le adin soi fiana chi hang MPSC ten an ti chuak thin sim to rose na zong lai dai min ngai sak zo rose in soi fia to lo hian in biak pui to men som lai office lu tum chairman le secretary le officer zong te kan de ngai pin tu kan police ten lu tum lo in tia kong kha rin hon sakat ene ti ti rin tu kan police officer te ram le nam tang the pato pin chua thin kan phak em chu chu ti ro chuan officer ten he in Lallawmzuali tia in fui tu te ya Saka zirlai den kan dik na chan vo ni han kan fight ani ni chung e tilai mu na hian peaceful protest kan dei to MPSC thok ten lu chu kan du hu na tu wain kan ti buai lo engwangin nge vo ni hian MPSC jok te buai na siam tur vek tu zo ka kan ngai police ten buai na kan siam zo
hei hi kan pom thei lo ani OTR chung cha ka sei le don Indian Public Service Commission point OTR chati to lawa khaki notice OTR form de cheper Mizoram Public Service Commission hian ti to ma ro se exam thelo min CM2 an form adar ti po mu hare me zirlai na deal reng za som ngai tamin document upload kim lo zel kan ni na chan chu an form fill file wang di notice te dang zong a Public Service Commission te OTR en ru ein register theve tim code ni ti na khan kan soi to diklo ta kan ti wanga ko ta kal aspirant te an chak nu point MPSC en ko ta king ur to su se ko tin thia ma chan tir to aspirant tam tak an result te nei thei lo win ko ta MPSC na king tri hei ni kan du lo sim ro se MPSC ai hian chung le khatan tam lu to na thok ha tak takanom chu ti ro chuan inefficiency level hi a chelo to chu wang chuan MPSC thiang lim rin ka thalai te in hana ka na zong te no ko equal opportunity kan nei theina turatan kan sarkar po hian reform commission min din sakne ro se ti hi kan nge tak meu ani tin ka soya kan he tilai na ya MPSC officer te in motor ne nin lom ti kan thia office in local don ni chuan local vat ula in dang angu kan trian te interview tur tam ta kan nom amai ro chu in tan hun lat lai lo MPSC rin tak zo na dik takala tu kan nei theina turatan in riat thiam na hoi ne hen kan nge na he kan protest te po himin man zo in veula MPSC hian free and fair in transparent in mala ro se ti he kan ngen na nia kan thil demand te ya hotlin ma chuan kan na tlang hi kan ti to don lo ka soyang kha dem je piro re na sang be assembly po atu le ni chuan kan nei lo mayam cho tiang tur chuan kan in ring ani tin ni chi na ka soi kha kan halak nei support thei lo ino mani chuan ati thuan op tu ni lo turin kan nge tak meu meu cheu MZP te aspirant college SU le na puazin lai pol zong zong te he thila hian kan in lungrual ani ti lai kha kan soinon le du ani hello me Chief Minister Pulal do oman rui hlo kan man na satawangin awang tiala aman po ato sot hle ani ati Indonesian Social Welfare Women and Child Development SWWCD Department bultumin bana kai handholding policy nuaya progress partner tanhena Chief Minister Special Package pe kan ni a MLA Conference Hall hun mana Pulal do omachuan chalai tam tak rui hlo sala antan mek awangin chung kwale khotlang anghong na sa a nun kong pa ngaya an kirle thaina turin kongsang sangin ma an lati asoya Kochan tlomai po le rin na be chana rehabilitation center hom changte an thok rim hle ti asoibok Chief Minister chuan rui hlo zor le thedar do na konga mana satakin an labok ti asoya Mizoram Security Agency zongzong tenen an changhawa operation ten kalpuya rui hlo an man na satawangin awang tiala aman po ato sot hle ati rui hlo do na konga hian tlomai polte an changkai hle ti asoibok
khwal zo om Minister Pilarin Puipo in Mizoram Sokar Nwaya rui lo ngai nun kong dik zo a hoi kir te ma khwa a en thu soin an ba na sokarin kei a in huamani ati a nimina progress partner mi somthum le pathum te Chief Minister nge in financial assistance hi lan se andu chan soin Chief Minister hian an bana kei ngai te chu kan kayang ti in asoi thina rui lo ngai dam le te hi an ban kei ngai te chu an ni a atakin tu na ama nge na kai ta ani ati progress partner te chu an thil don te an don chan ang taka hmang tur le bidang te tan mal som na ni turin atcha ani ZPM Media and Publicity Department so New Delhi changalo ho Chief Minister Pulal do omachu inrin ni khan Assembly House recess room malo muakin Parliamenta dan siam danglam tummek FCRA chungchanga ahmalak na chuan omanti awangin tolopuan an lo batir ZPM Media Cell Chairman Pubilal Chanchawa chuan FCRA chu Christian mipui ta na a that lo na ta shila MKHC le CCM tenen Union Home Minister Pu Amicha an mu le an malak na aro pui em awangin Chief Minister Pulal do ma chuan fak a phu hle ti a hei wang hian an lo muaka amero chu Social Welfare Women and Child Development Department huai hotin bana ke Chief Minister Special Package le certificate le GIA to accredited drugs treatment certificate semna Chief Minister Hikwalian ani wangin Assembly Annexa hian an panchilta ani Pubil Chanchawa chuan PMPAC Extended Committee tungkar ninga chukhom chuan FCRA chungchang an ngai tua to ti soin an din na ani lo chuan FCRA hi Parliament House an MP pani ten an pass pui lawang ti chu ZPM party din na ani ati SNB Food should kom lo tur hun mandan tur duang tu tur Business Advisory Committee BSC chu tungkar se top ni oga si son pali hian an chukhom don Assembly Food should kom hi lar sab General Vijay Kumar Singh chuan tun tha oga si somthi le panga achan turin akawa hei hi tuna assembly ding lai assembly pakua na voi sari thut khom na turani dona oga si somthi le panga chomada som le achan ve achangin chan ani ang assembly in khom lo tu rei zong le hun mandan tur duang tu tur BSC hi an chairman assembly speaker Pulal Biak Zam Hovin Sitop ni khian an chu khom dona sokar changa dan siam tur alutam le tlemazarin assembly in khom hun hi ruwa manchin ani tlang pui ane Assembly Secretariat atanga thudon danin tun thleng hian Irrigation and Water Resources Department atanga dan siam tur bil lut bak bil dang ala lut lava zo na chan tur hi somriat vel alu to bokane Chief Minister Pulal do oma chuan tun chum assembly in khom chung hian ro ku nga phua ro min rel sakang chati chu mi zo nam hla state song atana nem he tumani thu alo soi to ane Mual chuam not le role a shram din pui thina chungchanga special investigation team SIT chuan min khan ruang an mu na thlang lok fit som vela chomhe channa chemte pahni an chara police chuan heng chemte hi forensic laboratory aizol test turin an thon ngalani FSL expert chuan result an pe thwai thai an rin thu an soya SIT te hian mual chuam not khwa hi thut chilin tu chui na an thok meka mi engamuza thu an zot fia to a hei baka hian tual thatu chui chuan konga ma so na dang an nei ri loti police chuan an soi puan to angin okas ni thum sang ni som thile paruk thojan zandariat le chan ve ve la khan ramdin pui hi an in atanga achhuak chu chin chiat lovin oma atuk tuk le nilai ni okas ninga sang ni som thile paruk chomada som vel khan government middle school mual chuam not school campus him bukara arwang hi muani chemte avi na hi ataksa mun sari ba ka angonga hliam mu na a ani chemte avi na hi ataksa mun sari ba ka angonga hliam nu ma a omani mual chuam not MHEP chuan vo in khan an kho chunga age ram din pui tual thi na wanga lung oilo na kong an zo a MHEP sub headquarters le MHEP general headquarters OB aizol te point antel pui ane Voin Khan District Coordination Committee for NDD in Laurel to angin National Deworming Day sang ni som thila puruk thon hi na August la anei tur chu government middle school chu sai to la nei ni a pulal ding lian DO chu khwalian ni in NDD sang ni som thila puruk August round hi a hong hal ani
he huna hian khwalian pulal ding lian a DO chuan thu soin National Deworming Day thon hi na hon na hun an hmang thei chu lom omati thu soin Health Department lamin at hona rule hu damdoi school no pangte tan ei turan buat sei chu lom omati thu soi DO chuan rule hu chuan no pangte taksa thi selna ahong ba ka an le khazirna thlengin ang hong thei ti soya zirlai no pangte chu kut sildan an zirtir thataka zoma choidona sabun nen fai taka kut sil thin turin acha ani khwalian chuan phone remote an boy pui chuan hlotlin na an chang theidon lo ti soya zirlai te chu an zirti tu te thu oya lekha thataka zir turin afui ngal bok ani National Deworming Day hi no pangkum khata changa kum som pok in ka ten rule hut an pai lo na tura rule hut hlo pek be puile rule hutin ahong thalo te in zirti na ni a NDD sang ni som thile puruk thok khat na chu February tha khan nei ani to a athon ni na August round hon na nia hian rule hu dam doi albendazole tablet su no pang te na simhal ani school changa no pang le tle rol kum khata changa kum som pakwa te chu rule hu dam doi pek an ni anga aganwadi center zongsonga no pang kum khata changa kum nga te na pek an ni don bok ani voin NDD sangni somthile prok okas round hona in khom hi Dr. Zothan Pari Chhakchhuak deputy CMO chuan kai shwain khwalian pulal ding lian a DO chuan thua soya Saitwal Health and Wellness Center hena tangin kut sildan in zirtina nei ani bok Guwahati High Court Aizawl Bench chuan Special Judge Prevention of Corruption Act Aizawl skywalk le robwe na chung changa eruk thu buai siam saktur te chu ati khotlai ri he thukal me ka hian tourism minister hui pani pujon ro tluang lian le purba ro moi roi te ba ka MLA hui pulal rin dikaral te laka thu buai siam sak church frame turin special judge hian July thatop lam khan hun alo ruat to a hemi chung chang hi Guwahati High Court Aizawl Bench Justice Budi habung chutna bench chuan he thu ngai tuale hun tur arwat oga se som pasri thleng a stay ri ani thu boy the lu tu te ukil hian baratia nagarik suraksha sanhita BNSS sangni somhile pathum hnuaya section zahi somnga anga church siamani ma in discharge deal na hun siam sak anni lo thua soya he thu boy hi justice Budi habunga chuan angai tha a special judge hian thu boy the lu tu te laka hian thu boy siam turin IPC section 123B 409 423 le section 13 2 baka Prevention of Corruption Act 1988 section 13 1A le B ya te thu boy chuizi zel tura thu ari court ti court ne na shiatir ani a ni masela court chuan puna fel tak alasiam lovani thu boy nei tu te ai o an ukil ten thu boy ti top an dil na chu special court an thelu to thu le lati fel lawani a high court bench swani ngani khan special judge court in thu boy siam saktura ma alak na zong chu he thu boy ngei tu ani le ma thleng stay ani ang ti in thu pe ka chua he thu hi oka si som le pasari khian ngei tu le turin ruwa man ane Hethil hi Swadesh Duration 1.0 Eco Adventure Circuit Project waya cheng vai bel che somfwa le pakwa mandan dik lo nia soi changa lo in chanani a Aizawl dur tlang le cha tlang in kara ro pui siam tur le sakor hui tuai tlanga skywalk siam tur sum hi ataka na tho om lova sum vai bel chetel luan raltir ani tia Comptroller and Auditor of India CAG audit report taralan ani a hei hi chui turangen na atama wangin Mizoram Lokayata a special public prosecutor chuan chui turin ati a Anti-Corruption Bureau SCB chuan chuin tunhai khan charge sheet po special judge ne na anlo thelut to ani Mizoram Autonomous District Council Pathum Lai Marale Chakma BJP IO Palai te chuan Union Minister of State for Home Pu Nitayanan Rai Chudelia Muin 6 schedule ti changtlung tura constitution siam that chung chang an soipui Autonomous District Council Pathuma BJP IO ta hian Union Minister hena hian kumsang ni som pakwa February ni ruka Rajya Sabha aloputlu to hunrei tak ngai tu alova lamchia to Constitution 125th Amendment Bill sang ni som pakwa chung chang an soipuya Union Minister chuan BJP Mizoram chhuai tu ten hemi chung chang an ngen na chu angai poimo thu alo thila he bilata na Union Home Minister Pu Amit Shah an chairman ata na arwa tangin ma alak mek thu le boy pu ni mek thu alo thil bokani he bil chung chang a hian an thut khom le thuai tur thu le ama theyang berati hlotlin sak atum thu alo thil ni in nimina BJP Mizoram thu chhuwa chuan atar langani
he constitution siam thana tur rot na hi Assam Meghalaya Mizoram le Tripura Autonomous District Council som ta sum le pai financial rural na executive le in real bol na administration lama thuna ina sang jok pek na turata na ti ani a hei hian India constitution na 6 schedule le article 280 na siam thana tur ako kane Autonomous District Council pathum IO kalte hi BJP state core group member puke chamo MLA MADCC MLA BJP CH District President Puem Laiko BJP Longtlai District President Pilal Shwai Kluang Ivandir te anni a Union Minister of State an huna hian BJP North East Coordinator Pu Sambit Pacha MP chuan BJP Shwai tu te hi atoi o mani Mizoram Ralte biometric enrollment kalpui mek to district Pathuma zo fel alanilo Home Department atanga thudon danin Kolasib District Myanmar tlan za som sarile panga omte biometric data hi karkalta chung khan lak home ke manito a heti hian Mizoram Pum District som pakhat zinga District Pariata Myanmar tlan biometric enrollment kalpui na hi zo felanito a District Pathum Serchip Longtlai le Nathial District ate zo alanilova Myanmar tlan omzong zong sing ni sang kwa zanga som sarile panga zinga sing ni sang kwa zani somnga le pakhat chu biometric data lak sakto in nikum July thato batanga chan biometric enrollment lak home na hi za zela som kwa le pariat point som kwa zo felto ani tun haya he na akalmwan chan ber chu electoral roll special intensive revision SIR kalpui ani wanga ngai ani heti lai hian ponto angin Bangladesh atanga Mizoram ron ral tlan mi sang khat zaruk som sarile pakwa te min no tele ku chetha lak na hi July thabul khan zo felani a amalama Serchip District omni zani somthum le panga lunglei District omni som sarile parugle Aizawl District om mi pasari te biometric data chu lak zo fel anito ani Bangladesh ratlan tamna berlong thlai District mi sang khat zathum somrugle pakhat te biometric data ero chu lak zo alani loklova July thabul khan anzo felta a Longtlai District hi azo baka kalpo har satna mun kil khole ramrin nai khwa atamawangin na tho a har sa hlenin official te chuan an soya he district a Myanmar tlan mi sangruk zathum somhile pariat zinga mi sangruk somnga le pali te biometric data la kanito a zazela somkwa le panga point pariat pathum zo fel anito ani Tunhaya Mizoram COVID-19 chikai an pung thar le a shivei mek som pali an Health Department Waya Integrated Disease Surveillance Program IDSP at hok ta chuan tunhai COVID-19 chikai an tam chhole ni in an soya hetiang ani chan hi an chiat big lo thu soin he chi hian Mizoram a chen chil to shim wanga an ngai thuan soi tunhai COVID-19 chikai ron chhole chan hi karkal ta thole ni ogas ni lia chang khan ani a Hamini hian COVID-19 chikai nia in ringlel mi somthum le pahni in an tir zinga mi pathum chuan chian kai ti mu chuan ni in enkol zui an ne hemen nu ze top ni khan chikai nia in ringlel mi somni le pali chuan an sample an diktira an zinga mi paruk ta chuan chi an kai ti mu chu ani a hemini hian chikai enkol mek mi pakwa an tling chawani in ring ni khan in ringlel mi som paruk an dik zinga mi panga chuan chi an kai ti mu chwale ani a tundin huna COVID-19 chivei enkol mek mi som pali an ani kumsang ni somni march tha atanga Mizoram COVID-19 chi alen chan atanga tun thlenga he chivei le veilo sample an dik hi mi nuai som pakwa singkwa sangriat le zakwa somnga le pakwa to in anzinga mi nuai ni singthum sangkwa le zasari somkwa le pani ta chuan chi an kaya anzinga mi zasari somthum le pali in an thi pha ane Mizoram COVID-19 awanga nuna chan hi kumsang ni somni khan mi pariatan oma thi tamber kumsang ni somni le pakhat khan mi zanga somthum le pali an thia kumsang ni somni le patni khan mi za somriat le pali thi in kumsang ni somni le pathum khan mi pariat an thia hemen hu hian COVID-19 thi pui anom to lo nia chin chi ane India's Lena Champa Shiat Rengna Tana Sokar Leipuin Independence Day Borvela Adu Apiang Tetana Nampuan Zar Theina Hun Asiam Hargar Tiranga Pualin State Dang Te Ang Bokin Mizoram po in Puatsan Kalpui Chauchan Anidon
Sokar Lepuya Ministry of Culture thu bo zuin Mizoram Sokara hemi boy pui tu tura ruat Art and Culture Department ho tu ten Runmawi an shil danin funding chu Sokar Lepuya changa an mu thin lo awangin Mizorama athei anga an dap thin thu te hengbaka hian exhibition le concert po buat sai an tumbaka flexor tur le semchua tur po buat sai thuai ni tur thu an soi Mizoram Pollution Control Board MPCB chinchia danin Sokar tangka kumkalta April sanghi somni le panga changa March sanghi somni le paruk chunga Mizoram chunga lir theiku ending za chu singsari sanghi anzali somriat le pakhuani Pollution Control Board ho tu ten Runmawi an shil danin lir theiku ending zinga hian singsari sangkha zariat somnga le pakhat chu ahim chin anga ngai ni in ending nan paltanga lir thei zaruk somthum le pariat te ero chuan ending na hi an paltlang zolo thung lir thei ending na hmuna hian aizol miniko ko zol om thin chu alun bera Sokar tangka kumkalta chung khan helai hmuna hian lir thei sing ni sangli zaruk som pariat khu endikani a lunglon lunglaya lir thei khu endik na hmun chu MPCB hnuai lir thei khu endik lem na berni in Sokar tangka kumkalta chung khan lir thei sangli somthum le pali endik ane Mizoram Police in Mol Chuam no ta tual thana thleng an chui na kal zela tual thana man ruan ya rin hel chemte charani thu soin chemte thlak po mi pui mu thei turin an tlang zara he chemte nei tu ni thei om nia hria te chuan police ne na hria tir thuai turin an ngen police ho tu te chuan Mol Chuam no ta thil thleng chu ngor taka chui zui zel ni thu soin Mol Chuam no village council le waima chuai tu te point thei to pan chwa pui mek ti an soya khotlang mi pui te chu chi ai lo tur cha in tu chui konga pui thei tur thil an mu le hria te zep nei lova police hria tir zel turin an ngen bok tual thana man ruan niarin hel chemte an charpo lo muto emo aom ang lo muto anei tu ni thei tur omang chian omani chuan SDPO phone number 8259901971 pariat pani panga pakwa bial pakhat pakwa pasari pakhata emo KSIO phone number 89743620101 pariat pakwa pasari pali pathum paruk patni pakhat bial pakhata arang thei ang bera hria tir turin an ngena tu chui konga police te puya until hria te police shil tu chu thuptlat an ni tur thuan soi bokane kumtina zoro in an manchin International Day of the World's Indigenous Peoples chu kumina August ni kwa pathian ni wangin lunglea chuan August ni so ma hian man ani he hun hi convention center lunglea man ani a pulalmuan pui punte MLA advisor chief minister political le vice president at PM general headquarters suan khwalian ni ina man puya pulalram lia na pa puya MLA lunglei south bial tu chu khwal za omane khwalian pulalmuan pui punte chuan zoro hian thil tam taka boy puya Michan khaten even o changchoya kan be chan dan te hi an nui za deuh thin even o din chan huna khovel independent ramzat le voinami chu in thlau takani to tunma holan ram kan ti thin atanga ram leilung fa te indigenous mi te obbe na an boy pui chho da na tangin khovel mun tina mani ke ading ram leilung fa te an tam tul te hian thil tak tak kan boy pui zia atilangani ati puan pui chuan kanril ruwa zauti hian hun lian takaloa keini tuna Mizoram ommek te po hi sa pho lo chwa him khan chimlam lunglei lam le Hmar lam aizo lam te Bengal le Assam lama tangin min opa ma se mithumun tha khat unaw kan ni ti min chiat no in administration khata min da le ta a chuti rualin kan unaw tuna Bangladesh Burma le Manipur lam mi te hi mun khata min da ma in min chwa san ta a chuwanga vo in thenga hetianga thendar hi kan nita ani ati zofa te hi ramshang shanga omdar nilovin kan omna min thendar zo kani ati a tuna lunglei lam le aizol Hmar lam te hi ro rel na mun khata kan omman hlova chutiang maya chen chan le tidar mai tlangshang shanga cheng zo unaw vek kan ni ti in chathar leang u ati Kwalza ompula ram lian na papuy point tu toy soin zoro hi nam anga kan lungrual tla na muntur political party sang te point kan ngai dan le du dan sang te da tha a zoro thil tia chuan nam ta ne ni ti sia a ril lu thu mun ne na luang khom tur kan ne ati
Rajya Sabha MP hui puke Vanlalmawii an India le MNF in rem na tutlung hi keini MNF ten Ralte ne na in thlenga kan siamani a kan rem ti na lova che emo pe ibo emo ni don chuan athleng na kan pek kan Ralte le thisen te kha min pek let le achu langati voina MNF party mizo namru nu chuing kho ma he thu hi soin puke Vanlalmawii na chuan kan chief minister hian a soilo top tur a soini ati a ramshuai tu kan ni chuan kan tong kam hi silai amupai ang ani awangin den anei nge thina opposition shuai tu ani laya du da taka thil asoi mai thin anga tong mai hi adik to lo ti kan chief minister pudo hian a hriat angai ni chief minister vekin Mizoram Autonomous District Council te chau tribal area ani to thule Mizoram hundang zongzong hi lo thon omnia asoi po hi thudik lawani ati Indian Constitution Article Zathum Somli le patni a tribal lisa Mizo Kantela Article 371G ate Mizoram namdang ten munloram an nei theilo no tur dana oma chuwangin lo thon turo om lawati bok MNF churam hnuai alu ma in Assam State MLA than hungbera MLA seat thum kan oma seat nia ne tu kan ni awangin MNF hian zoram mipui ai kan o phaka MNF le India remna MNF chu Mizoram mipui te ai o ni phak lawanga puduan thu asoi mei hi lo ngai tu chiang le ro seti in khatilaya Mizoram Chief Secretary Pulal Kham IAS point ming assign ngei laya Mizoram Sarkar IO ming sign ani lo thu asoi lui tral te phei chu mipui te bum tum na liang liawani ati puke vena chuan ILP hi Indian Constitution Article 19 5 be chana tribal te him nan man chinani a Mizoram akorta chu nem nge le ani awangin ang het to kani ati kumsang hasakwa sumkwa le pali July tha India Home Minister SB Chavan an Hmar Chief Minister te Shillonga ko khomin ILP li arot chumpo khan nasa takadaw dalani ti in MZP10 Independence Day kan boykota August la Special Assembly kovin ILP li kan remti lo thute Mizoram Sarkar chuan apa sani kha ati kumsang ni le pasaria ILP li tumna omachia ni le wangin MNF Sarkar Law Minister Pui Shramoy Hovin all party le all NGO IO team chuan thopuya som turin Arunachal le Nagaland te kan vatlo a na furio Nagaland Chief Minister Phei chuan andu chuan lip sela local ro se anlu kan lo tan sakang milula nam kan ni hi ati hia laya kan Chief Minister puduan doi o achwa ta mai bi khi azialo hleni ati bok ZPM Vice President Pusila Nuneman FCRA Amendment Bill sang ni somthile paruk chung chang malak na Chief Minister chunga Mizoram ko Chanchinthar tu te anlom hle ati Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang ni somthile paruk hi kan Chief Minister hian avei ma July ni thuma PAC meeting a FCRA Amendment Rule sang ni somthile paruk zir chiang tu team member pathum omna dinani ti in July ni somthile pathum san khan party office a hian Chief Minister Hovin MLA tele PAC ten joint meeting na in study team te zir chian report kan soi howati a joint meeting chuan thutluk na fel tak siamin malaturin Chief Minister aruat ni in soya July ni somthile pangatlaya kan Chief Minister chuan ko Chanchinthar tu te CCM le MKHC te asoi puya kan party du dan le ko Chanchinthar tu te du dan angin bo zui zela ni ta ani ati FCRA hi siam chat ani don lo phei chuan kan MP te point parliament a he bill hi an pass pui don lova FCRA siam chat chungchang kan Chief Minister malak na hi alom om hle ni ti in ZPM Vice President chuan soi pusilal nunne ma chuan Chief Minister hova malak na te wang hian Mizoram ko Chanchinthar tu te po anlom hle ni ti in kan Chief Minister le ko Chanchinthar tu te CCM le MKCI o te chuan August Rukhan Union Home Minister pu Amit Shah New Delhi anzuk mu na chuan ra du tak achwa ngei do ni na langa FCRA siam thattum nakal me ka Christian organization te ta na ngei mo lai te siam thale turin memorandum anzuk the lutani ati Council of Churches in Mizoram chungchang so in CCM General Secretary Reverend Dr. Lallawmzuali nen kanin bia Chief Minister chunga anlom thu te min chilani Home Minister pu Amit Shah po anzuk mu ngei thu le alo chana angin le anbei se anga thil akal tluan thei abei se thu min chila CCM try tu te hian FCRA chungchanga sokar malak na du khop lo an nei lo thu min chil bok naktu ka kongzo an huai hot tur po malak nakal me kal hotlin theina tura kal tlang pui an ni thu an soi ni pusilal nu ne ma chuan ati bok
Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Executive Committee in Council of Churches in Mizoram CCM in Ogasi som le pakhat sang ni som ni le peruka FCRA Amendment Bill sang ni som ni le peruk daudal na kongzo ahwai hottur an thlop thuan soi MPCC shwai tu te chukhom chuan CCM in FCRA Amendment Bill sang ni som ni le peruk daudal na kongzo ahwai hottura Congress Party bi zong tel turin an nge na FCRA Amendment Bill hi Congress Party chuan adodal zel don ani anti BJP le RSS thil tumlian ber chu Hindu lalaram din ani thu MPCC shwai tu te chuan soin Christian ten rampo na changa chan pui na kandong thin hi an hela heng pui samang hian ti lui na mangin Hindu sa ko zui tu te Christian a kan let thin ni in diglo takin min po anti a he bill nu kera di ngei theina tura thei to pan chwa zel tur thuan soi Parliament FCRA Amendment Bill sang ni som hi le peruk put lo ani huna po he bill do dal zong thu soi ngei turin MPCC chuan Mizoram MP te an phut non le a vote lak ani huna po ado dal zong ngeya vote petura phut non le in FCRA Amendment Bill do dal na resolution pass ani theina tura Special Legislative Assembly session ko turin sokar an phut non le bok FCRA Amendment Bill sang ni som hi le peruk in hun kalto ahuam lo tur thu soi ma se MPCC chuan thom zenei lova an ngei thuan soya he bill na tumber chu Christian ten rampo na changa chan pui na kan don chin ti buaile har san siamani anti ani Voin Khan Chief Medical Office Khozol District Hoi Hotin Little Larger School Khozola National Deworming Day August round Pualin Hun Manani a Khozol District Additional Deputy Commissioner Puke Zoramwan chu khwalian ni in Chief Medical Officer Dr. Shanas M Zothan Zamin hunakai shuai khwalian Puke Zoramwan chu National Deworming Day himi puita thisel na atana sokar malak na poimo takani thu soin zirlaino pangte chu eile ina film khur turin le voina kutsildan anzir chu sharenga zom ngei turin acha ani Senior Medical Officer Dr. Zozik Pui chuan uluk taka kutsil faidan atakin no pangte azirtira rule hut hlo Aitea an nibok District Program Manager Pulal din sanga chuan lom thu soin hunak harani National Deworming Day rule hut hlo semrun pui nei hi kumkhata voi ni February thale August thla nei thin ani a rule hut hlo albendazole hi no pong kumkhata tang kum som pako inkar ne na pek tur ni in kumkhat le kum ni inkar no pangte ne na 200 mg achan ve pek turani a kumni chin chung lam ten hena 400 mg apuma pek turani Voin Khan Lunglei District Pumpuya kumsang ni somni le perukata na rule hu thlo pek run pui tho ni na National Deworming Day NDD sang ni somni le peruk second round kalpui ni a Government Bazar High School Bazar veng Lunglea heni puala honna hun buat sei chu Lunglei Sub Deputy Commissioner Pu Dipak Godara IAS wan khwalian ni in aman puya zirlaino pangchen khachu rule hu thlo tablet albendazole Aitea khwalian Pu Dipak Godara chuan ril rutsak le khathiam theini turin taksa trisel nei poimo thule zirna le infiam na a hotling turin trisel chu abul pui berani thu soin taksa le riluru trisel na ti chathei tu rule hut laka him turin zirnai te chu final e thiang hlimna ngai poimo turte kutsil fai war tur le tui thiang hlim chau in thin turten acha ani zirlai te chu ram mahun in nga na ania wangin an trisel ngai poimo tur cha in trisel na ta na palai rin om tak ni tur le thil tha an zir chhuate chu an chung tele an chian te hne na zirtir chhong zel turin acha a mahun eng tak nei turin thorim na le thoi na apoimo thu soin zina le an nun konga hlotling zel turin du sakna a hlan bok Voin Choma Khan Diakon Waime Hola Visit Bharat Guarantee for Rosgar and Ajivika Mission Kremin VB Gram GX sang ni somni le panganwaya malak na tur sang le dan kalmang ta zirho na le inchil chiat na hun pans Samelan chu Kolasib District Village Council shwai tu tetan buat sai ane he hun hi pulal muan puya Project Director DRDO chuan hongin thua soya Project Director chuan pan Samelan chu VB Gram G dan thar hnuaya malak na te khotlang shwai tu te ne na ataka kalpui ani theina na inbuat se na poimo takani thua soi he dan thar hian khotlang baso na tur kan ruam man na te ataka chantir turin thu nei na le mo phur na lian tak min pe a chu wangin Village Council tele mi pui IO te nakal mang hi chiang ta kan chiata a hlo tlin na na thei top kan chua ho a poimo hle ni ati
he hun tha hi Hmangaiha ram leilung le tuihum hal chungchang te mi puita na eizona le na siam chungchang te uluk taka zir turin kal khom te acha bok he in khom samelan hian atumber chu VB gram ji dani na phut ang malak na chu khotlang shwai tu tele athok tu ten thataka an kalpui theina na zirti rani heta Changhian village gram panchayat plan VGPP siam dante job card guarantee sem chua dante tuihum halle khotlang ta na maso na rurel din dante zir hawani a hengba ka hian mi pui tel ve na rorel na mga khotlang maso na reng fiale lang tlang takle mi pui endik social audit huai kalpui ani thai dan tur te po a huamani LPG le POL report lo thlir chun zamang nimin zingdar ko le tukindar ko inkara LPG cylinder sang sari zakwa somni le patni in varing to supply check gate paltanga varing to supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter za sari somthum le pathum bezoram chunga phurulu ani bok nimin chonodar ni le achan ve atanga vo in chonodar ni le chan ve chung khan Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center Aizawl atanga meteorological data chinsia danin Aizawl la ruwa millimeter pakwa point parukatla a temperature alum liberin degree Celsius somni le pariatani a avo liberin degree Celsius somni le pakhatani voin le naktu khochini clear hawang voin thochan ni hian scholarship Aizawl champhai se chip lunglei longtlai sia ha sai tual khozole na thial district mun tlem te a ruwa trek le thlina vaklo tho theina a oma naktuk thole ni khian ma mit scholarship le sai tual district mun tlem te a ruwa trek le thlina vaklo tho theina a oma ni zorampon lamchan chini lo thlir chun zamang o Tamil Nadu Assembly chuan vo in khan state thatan Tamil Thai Vas 2 Tamil Nu Nena Chong China chu lungrol takin resolution and pasa Saka department le office zirna in le adangte nena inzom official event na sakma sakani tur thuanem het TVK chief le Tamil Nadu chief minister Vijayan special resolution siam hi Eptupolian ber DMK le party lian ber pathumna AIA DMK chuan athopani her resolution hi Tamil Nadu wa sokar in khoma Vande Mataram National Song sak Hmangaiha masak ber chungchanga buaina a omlai ni a Chief Minister Vijayan rin omna thu atiam in khoma po play ani Assembly athu sai Chief Minister Vijay chuan Tamil hi tong mai ni lo kan nun le kan riluput mang ani Tamil hi kan tan chuan nu angani nu hi thiang hlim na chin chhia na ani ang bokin Tamil po hi kan tan chuan thiang hlim ani Tamil trong manglo nam an tlem hle political party te hian thil sang sanga inrem lo na an nei theya ma se Tamil Nadu zongzong hi Tamil tan chuan anin pum khatang trong tam tak abo to a ma se Tamil hian kum tam tak chung atwar chhuak to ani Tamil Thai Vas 2 hi Tamil Nadu a hian da masak angai ni ati State song alhut na tarlan te chipchiar takin Vijay chuan Tamil Thai Vas 2 hian India ram chi sang sang asoya mi emo tong emo sakhwa emo atimwal pholova atina lowani ati India ram dan puin state tin tong nun phung nam tin hum halna apeti asoywar le a hunrei takachanga Tamil Thai Vas 2 chiar thin dan soing Vijay chuan state sokar thil thleng zongzong chan tir lama tong chai na hi soima sakani thu soin sokar thu pek atanga chu tin kumsang ha zakwa somsari chowa tang khan ani ati tin Tamil Thai Vas 2 chu kumsang ni somni le pakhat khan Tamil Nadu sokar chuan state songatan apom ti asoibok Kumin kumtir lam khan Central Sokar thupe kangeng state le union territory te chu official event a national anthem ma a Vande Mataram play turin alo tito ani Tamil Nadu a political party te chuan official function le university event a Vande Mataram sakma sak chuan do dala Tamil Thai Vas 2 recital masaber chu kumsom tam tak chunga state in ati dan phung ani thuan soi tun hnai thlainga maza chung khan lok bawana Vande Mataram lasak masak ber ani awangin Tamil Nadu a buaina chuaka state tel party te chuan standard protocol atanga chol san andu lo thuan soi Tamil Nadu a party te chuan Vande Mataram annor hi centera rural to BJP in regional cultural rights le linguistic identity ngai ne man ni in an ngai ne Jharkhand Public Service Commission JPSC Chairman Hui Lallawmzuali khiang te to state CID in Civil Services Examination voice on palina nei chung changa aman Lallawmzuali khiang te hian JPSC 14 Civil Services Examination nei pui tura blacklist company TDPL chu engwangin nge empanel ani ti zona amachon ani
Japan Chief Secretary Hui ni bok L.Chhakchhuak hian July ni somthi le pani sang ni somthi le parukhan JPSC chairman ani na changin banga hemi chungchang hi dik taka chui chian ani theinan aban thu alo choi to ani L.Chhakchhuak himan ani ma hian state CID in ngor takin zona voi tam tak an zot to a zona an zo hun chung hi dakar engomazat a o nia soini chuitu te chuan exam kalpui dan ne na inzom nia pu na te hi anzir chiang ani tuna hian CID chuan JPSC chairman Hui hi an man to a hei hi an chui chian kalpui mek zingami ani Jammu and Kashmir kun hathok tu te chu kun hatholam enton tlak takan nia wangin choi moi ani a puanta tu Manzur Ahmad Hajam le Fayaz Ahmad Uwani te chuan kanishol moi tak puan nang de thiap na danglam takawangin National Handloom Award ro pui takan dong he choi moi ni hi India President chuan India ram handloom tradition ho satak hum hal le ti mason konga tholhok tak te choi moi na National Handloom Day lomna a hlan ni Chief Minister Omar Abdullah chuan konathok tu choi moi na dong to pahni te chu lompui na hlana an hlotlin na chu Jammu and Kashmir ta na hun chuan tak ni in a soi rampum choi moi na ro pui tak dong tu Manzur Ahmad Hajam le Fayaz Ahmad Wani te chu du sakna hlana an ku chuak danglam tak chu alom pui hle Chief Minister chuan he choi moi na hian Jammu and Kashmir handloom tradition hun kal to a thil hui le artistic excellence lom na ani thu soin tual chung kon thok tu ten indigenous crafts te chu market zawzo ka an shwai thein tura thein na satak an nei thu soibok Niko chung Hmangaiha Norway hot activist Devendranath Mahto chuan July ni somni anit paper leak chungchanga Cockroach Janata Party in Parliament an pan laia thil thleng ang khan Norway hot te chu tharum tho na an pumpel angai ti vo in khan soi recruitment exam chang thil dik lo awm awangin Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha JLKM Shwaitu Devendranath Mahto chuan vo in khan Norway hot tu zirlai te hi state assembly a an kalna a azomani Norway hot chung hian Chief Minister Hemant Soren pian champualin zirlai te chu thamuang le muang taka turin ange nani thuthar theder tu te komna state sokarin zirlai te thil phut angai saklo wangin a soisel bok cho anghei lai hian ke som le point pangavel a hlo to a Mahto chuan pathian nilovin mipa ngai ni thua soiboka hewang hian ami mal nun po adang lamdon lo ti a soibok Norway hotna hian mi satam tak an telawangin assembly lampana kongzo a hian a in sum thei lo ti a soi engwangin nge sokarin zirlai te thil phu thi apom lo Norway hotna tel zirlai te chunga lom thu ko soi ni media te chunga po lom thu ko soibok amero chumi zongzong chu thlamuang taka turin kange na ni ati Jharkhand Saka le zirlai te hian voi tam tak in biak na an nei to a ma se boy na hi chin fel alani lo Saka chuan zirlai te thil phut za som kwa le pariat chu pomani thu a soilain Norway hot te chuan exam som pathum cancel an du zinga pathum chau chu atakin ti to pani thu an soi zirlai te hian Central Bureau of Investigation CBI emo state pona changa high court judge pension to panel emo in chui chian an phut ani Taiwan Ministry of National Defense MND chuan pathian ni khan singda ruk thleng Taiwan chevela thlok PLA aircraft sorties plan vessel paruk le official long pakwa te chu an muchuak ti an soi Taiwan Ministry of National Defense MND chuan vo in khan Chinese sipai thona sortie pakhat People's Liberation Army Navy PLAN plan long pakwa le official long som pakhat te chu Taiwan tuipui le ramri chevela tlan lai mu chu ani thua soi social media platform Xa an po sa ministry chuan Chinese sipai thlo na mu chu zinga pakhat chu Taiwan chimthlang lam air defense identification zone adisa aluti asoi PLA aircraft sortie pakhat plan vessel pakwa le official longsom pakhat Taiwan che vela thok te chu nimin jing da ruk thleng khan mu chu ani sortie pakhat zinga pakhat chu Taiwan chimthlang lam adisa aluta Rock Armed Forces chuan thil omdan hi an enfia an chang le tani ati heti lai hian focus Taiwan chuan June 30 lam khan Taiwan ram chunga tuin huai long masaber chu ko swing port changin tuipuya Aitea hnung beratan a chuak ti tar langa chuta chuan dive test po atelani military news agency tar langin focus Taiwan chuan hei hi
tuin huai long hi tui puya en chin voi som pangan ani thu le tuin huai long manga navigation test voi kwan ani thu soi hemason hi China in Taiwan che vela sipai chakna ati punze lai ni a Beijing in Taiwan chungchanga athu buai hi historical political le legal argument shang insom khoma changa Lallawmzuali ani China chuan Taiwan hi aram chung ani thu a soi chun som zela hei hi aram policy ram chung dan international statement ate alang chiang hle khati song kha tun chuma Chanchinthar kan thlir ho thei chu ani